Uba Mewari-Oo-Dkhar uba bot trok jong ke FTA Assam ula jar ngai naduk kalai terik unaitung haduk minta 4 lap Dientrai shanu udon. Kat gum ke Khubor balayat hu do ba trelem Shillong na Shillong Nartiang West Giant Hills ukpa jong ba Mewari-Oo-Dkhar ula yo jing tip ba ukun jong u ula minsau na ka aksiden ka belaja Sonapur Assam ha kalai terik unaitung ha kapor kumbala shiteng janmit ba lapin kit yo u shi GNC Hospital Guwahati. Haba ki bahing asem ki lali wat yu uah ketika hospital la ke Sautrik naitung Henry Kim lap Dientrai yu uah kini ke hospital. Ki lali wat ru shikiwi ke hospital hang taru Kim lap satya yu ni urang pa. Kumta ki lali ujor ke FIR missing complaint sya Khetri Police Station Guwahati Assam. Ki pulit kidang wat yu ni urang pa. Kinoy lambat ki dukot ke kenhun nong nyak trok Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA ru ki lalit benwat uni urang ba syadu Assam Henry Kim lap satya. Ukpa bik ba yeng asem ki lekerpat uni ukun ban wan pai no syeng ne ban pentip ha kenu ke Jakarta budon kin wan shaw bat yarap ye umar do. Oh, kat lain satu, you second day. Kat lain. Si biji. Oh, itu. Baru ini. Sudah aktif lah. Dia ni kan? Oh, itu. Oh. Okey. Kan jauh. Lagi. Oh ni. Okey. Ni. Abi itu lah satu pisau. Sabi tayo. Dia berwarna kawai mereka Khubor atau singsi jumi mentah resmi di warna ini menteri siu syuki berbaju di kilat Khubor mentiplut syabaroh mencucunong jumlah Meghalaya Assam di warna mentah resmi haji le berkawai ke pan berkawai ke kes mentah dari keperluan ini bila don kawai driver jumi belajar untuk kenai trik dan new aturan menteri hantai ha Sonapur Assam ke ini dengan kejungi ke association MC Toda Jelang kejelang kemar jong zaman dari general secretary jong central body jungi bagi members bagi district welfare nilai kuat i cantik kejaca nadu na Assam buat syaduk syaduk jungi wilayah wat ngeri lam atu minta dan terdau niwan ini persingyo di lembah di jompi ni geskan ban ni juyo i hiru di kermen ba lembah jompi kilat patai Khubor ni syadlap ya ke balaja ke
nak tahu ni wan ni ban persio yapi te shua bingkren kan wa ba ikpa jong tau baja itu ki sosial media ya dan kami ini ki khot jong MC tu na ba khoi te ngawan ni ban pentit sepi ya kada jingjia ba ukhun jenga ula kum accident haka light step kumba por light sting te siya mulu mula kita report ban pentit bagi la mungkin di usia po MC tu dah hospital GMC hospital GMC yang ta niemi dalam step hospital nilai at kimi pa at bahaya ane kalau poin yang te ginam lah kat pengiwat hindon kerta yang kumda khulji ko kerta yang Mewari-Oo-Dkhar Mewari-Oo-Dkhar hang tang nilai paksa po kritri police station kemudian Sakamru district Singapore hangtang relap bagi polis kilabat EU bat kilalebo EU siapa Jongka district hospital Singapore tinggal di hangta bat kilaong ini bat kilai setispo ang lapun kit udah ke ang bonjore setispo GMC hospital ki ay ni rekod bagi polis setisi ki ay kim ay kanu ka ni napo district hospital tinggal ista habis itu kita satu ngenom lap ngenom lap bagi resip ke don pakai gambar nantang nilak lambu yang ada kena lap kumit kedua nantang phone saking di khot ke MC tu dan jadi beliau kita keluar bandirap ini nado kasih santri bat mendriu asing jadi tersak cedeng nyalau nyawat ngenom lap dari nantang asu pekat umur nantang ngelik pasir hari nang tapak ngilabo ya mesin mo mesin ngilabo ya mesin hantu polis tengah mal tu tengah tu ada pandiansi tinggal pan ya kita cuma bakin air ya ka detail po jong ka di hostel one lembaga CCTV di kelemah hang dah kau ke sipat ni lebiang mungkin lama ngapa kelah kapate jadi air ni hendak tundai dia kata CCTV Nyari siapa wani ka bonjoe ban umi pat wan poyo 10 menit bat umi pat ngata hostel umi hado chibje gitu rena lo kata umi nangta kemudian ni susah umno saya tang ketaro bagi ai omde tang Khuborjylla lembaga jingle jom bisa SP juga nompo jadi pak ini beliau nado kredit nado ke umsiau institution apos baca kenapa apos kiri angkat ini yo nado kata ko nado ada si bumi nado kita bisa untuk minum lap saya dah entah kembali ke sini ya ka brief na upah tak pernah belajar te hoy ni legleng jomi kem situdaro nimdon AA pan ong haji ni barkani ndre mar minang don happening ke jingli wati itu mentar impact shong thai te kani ke jing ja na basiosi ini nama ba update way u driver truck ba shanya ini kali te kalau ke jindu yang ini ba yang ngesam pada ngiong bagi mlap andre ngiskan ba lomba ke jindon update driver menirap yang ini lembah jompi di sosial media berhak kedua jompi berhenti saat ini way Pakistan kenapa inyo yang para member jompi lede ukuran Shillong jom state bay jompi Baulet po hospital bahagian na hospital nang tu via wat nem pakai alam yo kuno to kumo ipa mende ke jingjia akan lai terik berai bengiau at lewat kunru rapor menstat lai bejiran be tak kita ke jingjia rade ke jingjia accident tak ia don hadu lai mut apo tak kali tak mut uwei ula pass away to uwei pat udah klem mensawra tak ula lai ula lim no chaying tak yang le kun jong i mama pat kila belkit no chokoka community health center po ante ya sonapur daki police jongga khatri police
babe jaga traffic kilai ra ai usate tahap banyo ya ka fasit penawan hamte hapo kata ke hospital community health center hapo Sunapur tekila refer no ya unu kena cepo Guwahati Medical College Hospital dan nawan hamte pat te kipulit kila lebu yo to kena but dia kata ngintip syu no kena uja che te henry hadin mengilawat dan mengilat tuan te ngilapat ba hagway kasi da jingle jong ipa jongi bani kindo ya SP nompo ba dilale chakana para police station ba katri kilale hamte ban request ban yo ban page kata footage kamera te hadin ba yo ban page kata ka kila lap Baune kuna umi kumba chibeji sting sngi uta. Umi no na nega hospital. Tang ita hi idon kata ka proof ke jingyo i ke bakhadu ke jong i yu no ba nega footage kamera par hadu unta pat nyimpat tip udon che. Pabami na hospital umi banu umi marway na dan ba. Umi katung ka footage umi maruna ba. Mo hatu pala ya persang na manyawa jing tip na ki bor ba dai pa chati ai ba pankali banya ai let ai nakaliang hospital ay ki kumno ay. Kau te yang kata nak kemen sekali personal nama ada di brief mo. Tayo pa. So, Malaysian ya PG media brokat iwan akan ka limat pementa dah kemensim ke Sukia dah ke Beijing jakno way nagi dekot ba long dekot bedon mentah kam bangi kitrok udah juga por nongnya truk juga por nong truk di kejinja kajong i kala pen jenjar lut ya kamtam ya gibaying gibahadu mentah kita dap mesin musukia bakim yo su ya buat baton bade ukun bade men bade upara bade ukunyi mo ja jong kayeng kasem di kajinja ru kadai ka jingjia ka banu lai tarik kum belajar ngan review kai ka jingjia Henry kai ka ba na kaliang ka jungi ka lomba ni yo jingtip na suban rap ka ai ba i pa jong uba Mewari-Oo-Dkhar ile yato batki para noelam na kaliang spokesperson banong tu ban rap yang ka lomba ni so kia kum ni pi ya kan ni ka banta maka jingjia ka lomba kamde kumaja ong kiwe bisuja untuk ngimtip ada ke ba pensaknut ya kibayi ngesem yang iru kolong ba kajingja kolong ngelap ong da kajingtip namar ba kum pilih osnowi ya kani ka ya shwa ba inja no kum ba ya ila wara lamba da Khubor pulit sepo hospital ka badai ka district hospital po Sonapur ti ki ya thu yang i nakaliang ka police department ki ya thu mo ba kini way ne ki handyman ro mo be don lang ya thu i kia tu sai ba ya ka mobile kamut ba umdon mobile shoot uni mala shim na kaliang jongka traffic mo branch kaliang police ti la kali ba pisaru umdon hiru la da kan sai kata ba pisau umdon shoot batang stingkar umdon pisah hira ai namar ba umensam ki ong ba don kamban pasu namar la pait kanika ka kemut ti bila pe ka dur bangiyo na ka dur jongka CCTV kamera ka tungiyo na po district jongka nega dur jong ada po district medical hospital po Sunapur te kalong ba kilibuk ki polis ang tobi te udang don ka case kalong ka ba udang mensa te ka jiar ka ka case ka ba ka jingjia accident te ki polis ki sim na spot umsa gi bu ang tu ka ba pen saknut kalong ba nang tu ka yung don su ba simkia ni kataru apor ba udang don gi jing mensa te nang tu pat laong ba ngia thu ingi li police wa to pilet bu ma phine kunu let bu diki gyong em ngim let bu shu nang tu la asura be da ka way ka ambulance te kata ka ambulance kala bat hanta pa li bu supo GMC te ki baing san gum le thu gum tu lawat swamaki te kimyo ki sa pentip singi pi namar ba ini ide khot kamut ba unda de e uta udu khot uba ulong pura jungi mo namar bagi jongi kambun ni badai pura kit khot asen jongi kalong kidehi ki badai ke trai kali ki badai trai jela ki nongnya trai jela tikini ki nya ki kali ki badai jongki ni ki transport ki banabar bad kikit ya kamaru de jongka star cement ti kamut bakim da yol athan dan wan jingalang pani tingi ken bet kinu kide ki trokar community bagi ken bet ki de ki badon batni
lagi don kam jing Arab kata ngila le ekipor balada bro buat mentaru tingi kelai itu itau pat uni ubaja aru de hadin balak pentip na kaliang ki baying kiron kam me jing Arab ngi de kat kabala e ngila Arab de kila liwat support GMC nun kong kim yong de hadin kit sa pentip sengi ngila ya hiar no kada si sonde madan syutip menmit lamit si sejan si sonde te kam de basuk di pentip protokol wada kataru ngila ya mare banya poisiti Kela po extensi la kita kau jungi lawat stom la ribut sedu catering station la le sedu hospital Sonapur tenang tang ile cepo GMC GMC bro sisi ni klamyo klamdon klui ewa ka karteng ko boong ipa jong ini baja aru komod ba kamdon ka karteng gum kata hisutu i seti syar kla chito la to karteng gum tu kami ha tengi lawat ngimyo adin niwan biang sa police station di lawan sa police station kalamit kalau orang yang bangin sak shua ni sepen bet asyah de hadu kasi mondi gidon gid khot kino elam jungi ru kila la ap ya kata de andre hadu kasi mondi ru kumut ngimpat labdin syai lai de hadin ngilap na adin ba na kaliang police station dang ngilaya wat ngilaya tenru hi na kaliang jungi kumut bakin sawat sim kisah simkia na kaliang police station ban penyo ya nombor jung ta banyak balance hadin ngisayo istaliwat lengba nombor ID nombor jung ta ba ai nombor balance ngilai wan kila syuang ini ba karteng de kamdon jong i la syu thok lak thok tu ki syuang ba ni kram admit ila lino te hadin nangta don na kaliang gid khot jong i wan phaino te la nang wat no na kaliang jong ki baying sem bar hadin kila likpe ya kata ka CCTV footage tang gini kisi mo dang kandai tarik kidang yo pe ya kata CCTV footage te gisoi ya kata ka durba na kaliang jong i kamud ba ila yo mi te kai ka ba ngi sokhia hang ni kolong ba ngi barok khot ni sokhia na kai ba ing sem mangiru barok khot kolong ba ni u parado jong i wadai u ba nya kali berbud kali kolong ba ka jingja kolong ba kalau syong nak ngida kata ka jingtip ladangi kham sim khia khandian mo te kham sim khia khandian ngeng ba kanong jia ken kum ni bi kamud ba alis kamud ba nginang ipai la chajong ba lada tu singi na kaliang police department jong asam kin supat na shuai kin custody shuai mo ba imdo ni issue kamud na try ba kanong jia kum kani tenre hadu menta kamud kadai ni sola ban ba kadai gajing kinsting yang dan hang no no gajing kinsting ba penlong ba menta syukum ni ba na kaliang jong ki bait ba thoi nangilang bro khoi kamud yala jong parado ngimyo shu hadu menta di kata ketika karanti ke ba ngilaya khot kamut ba umda de uta ud khot uba ulong pura jungi mo namar ba ki jungi khambun ni badai pura kit khot asen ni kalong kide hi ki badai ge trai kali badai trai jela ki nya trai jela tikini ki nya ki kali ke badai jong ki ni ki transport ke bana ba ba kikit ya kamaru de jonga star cement ti kamut ba kim da yo la than ban wan jingalang ban tingi ken bet kinu gide ki trokar community bagi ken bet gide ki badon bani lagi don kam jing Arab kata ngila le ki por balada bro buat mentaru tingi kelai itu itau pat uni ubaja aru de hadin balak pentip na kaliang ki baying kiron kam me jing Arab ngi de kat kabala e ngila Arab de kila liwat support GMC nun kong kim yong de hadin kit sa pentip sengi ngila ya hiar no kada si sonde madan syutip menmit lamit si sejan de si sonde te kam de basuk di pentip protokol wata kataru ngila ya mare banya poisiti kela po extensi la kita kau jungi lawat stom la ribut sedu catering station la le sedu hospital Sonapur tenang tang ile cepo GMC bro sisi ni klamyo klamdon klui ewa ka karteng ko boong ipa jong ini baja aru kamud ba kamdon ka karteng gum kata hisutu i seti syar kla chito la to karteng gum tu kami ha tengi lawat ngimyo hadin niwan biang sa police station di lawan di police station kalamit kalau orang yang bangin sak shua ni sepen bet asyah de hadu kasi mondi gidon gid khot kino elam jungi ru kila la ap ya kata de andre hadu kasi mondi ru kumut ngimpat labdin syai lai de hadin ngilap na adin ba na kaliang police station dang ngilaya wat ngilaya tenru hi na kaliang jungi kumut bakin sawat sim kisah simkia na kaliang police station ban penyo ya nombor jung ta banyak balance jadi ngisayo ngisaliwat lengba nombor ID nombor jung ta ba ai nombor balance ngilai wan kila syuang ini ba karteng de kamdon jong i la syu thok lak thok tu ki syuang ba ni kram admit ila lino te hadin nangta don na kaliang gid khot jong i wan phaino te
la nang wat no nakaliang jong kibayang sem bat hadin kila lipej ya kata CCTV footage kang gini kisi mo dan kendai tarik kidang yopet ya kata CCTV footage jadi gisui ya kata kadurba nakaliang jong i kemuda ila yomi te kai ka bang ngi sokia ni kolong ba ngi barok khoi ngi sokia nakai bayang sem mangiru barok khoi kolong ba ni parado jongi wade banyak kali berbut kali kalong ba ka jingja kalong ba kalsiong ngi dakat jingtip ladangi kam simkia kendian no te kam simkia kendian ngenge ba kanom jia kan kum nebi kamut ba alis kamut ba nginang ipa ya sedong ba lada tu si na kaliang police department jo ka sang kim subat na swai in custody swai mo ba indon di issue kamut na try ba kanom jia pun kani Dientrai hadu mentah kamut kadai ngiso la ban ba kadai kajing insting yang dan hangno dan kajing insting ba penlong ba mentah syukum ni ba nakaliang jong kibi ba thoi nangilang ba khoi kamut yala jong parado ngimyo shu hadu mentah di kata kadika kalanti ka ba ngila ya jalan ini khas undon nakaliang jong NEHU ko walaja kamut undon bisa undon mobile ka mobile bagi ship kadai jong balak khat no Betul baca undang ni ke mobile ni Jadi balak ajak nah. di kata ka syong na ipa betul persiang ni menfun sila dan phone kering kuma khanda se nangta ka susa to ko malasai phone yang kering to nado kata ko kan ring sebelum ta tu tiga tadi kau tadi kata apa kering dah phone tadi benar kadai adu gas kemit min latre ko pra stem bene to bro la min ado suje ni mobile kering ko pra bejene te ko khanda se sun ni phone no yo don hae rai to khrem sin phone ni to ko ma aga san ni tre buntu ki perlu ye phone ki on kering ka pa tang ba khrem sin phone ngam sin Hadi saya kali pernah nak pilih balik saya pakai trak kata phone ni tu tak persiang banyak kena nak kata benda pi is ngila dade balik sethiru ngi ya swa banya siki banpoi Khubor jong GMC bangitip ling ai ngi lek swa da kalanti sha po Ketri police station kabajia pasang dia ni nudo basda te habade bat ki police lai hadin ba ki dekhot ki jungi ki mlak su hasi monde te rangkat bat upa da jing menjur lam kamut ba ngi labu da ka ki labu na kaliang baying da ka missing report hapo kadika dispur ada hajan yang ka GMC ka police station hapo dispur te labu no ia kataka missing report ila pentip siki ba ngim kimyo shu yo bru ila kentu ba nakaling joki kin simkia ba kinwan kakabe ba nakaling joki baying ila ale Yang sutu yang nak jinjak. Jadi kita ni kita ni komplain juga siap. Iya kata kajing simkia te ya kajing bom simkia pada kajing simkia hadu mentangin parlaong ye ma hadu minta kamut kajing wat kadang sa be kuntu kembang ila sedang banwat naduka santariki kamut kadang poe be tang abor GMC banyo ye bitaki CCTV footage yang reiba banyo tapi wiki Khubor ki ban ai segi baying mo kala kadong kajing kermen nani kadon kamu kuno ita i hin mo kamut na kaliang gibaying hi hadu mentang ni sutu ni ada biakaran dan pa kalau ba lipat yo em Kabu cik. Undang apa custody ke pisar undang ya mobile. oh mobile undan kamut bisa haru undan na kaliang jong NEHU ko balaja kamut undan bisa undan mobile mobile kisip kadai jong balak khat no Mut utu baca mut umdan hirai ke mobile ni aku menu ni. Udahnya ke mobile lanjut aja. Di pula. kata ka syong ai ipa Mut play persiang ni phone ai le sida udan ke phone ni ai. ni le pasang mon phone ha ko ba ni phone kering kuma khanda se nangta ka susa to ko malasai ni phone yang kering to nado kata ko klem ring sebelum ta Tu tiga day kau tadi kata apa kering dah ke phone kali menu kata. kadai hadu gas kemit latre kuma pra steng benne to bro la mi nado sibje nsi mobile kering ro pra bje benne te kuma khanda se sun ni phone mo don ha ai to khlem sim phone te kuma ga san ru tri kunto ki perlo ki phone ki on kering ka pa
tang ba khalam simpon ngam sim तो hatu pula ya keli pada ni amna ki pelet balik si bakin ya track ya kata ka fuan ai hidup ya persang banya keren halor kata ka bentai Hi, na. Habadai bat ki polis ngila dade balik sathiru ngi ya chwa banya seki ban poi seki bor jong GMC bangi tip gini ai ngile chwa da kalentisha po Ketri police station kabajia basang jia kani nuduk basdang te habadai bat ki polis lai hadin ba ki dekhot ki jongi ki mlap su akasi monde te rangkat bat ipa da kajing menjurlang kamut ba ngila bu da ka kila bu nakaliang ibaying da ka missing report hapo kadai ka dispur kadai hajan yang ka GMC ka police station yang po dispur te labu no ia kata ka missing report ngila pentip seki ba ngim kimyo shu yo bru te ngila kentu ba nakaliang jongki kin simpia ba kin wan ta ka bai ba nakaliang jongki baying kila le Yang sutu yang Henry kadan yang kata ka pi ba ni balik si kadan yang ta ka jing sim khia nak kaliang ki bor batai pe ni sithi ya kan ni ka jing complain jong PCA ia kata kajing simkia ting ia kajing bom simkia bad ia kajing simkia hadu mentangi 4 laon ye memang hadu mentang kamut kajing wat kadang sa be kumtu kembangi la sedang ban wat nadu ka santarigi kamu kadang poi be tang abor GMC banyo ia gitaki CCTV footage yang reba banyo daki wi Khubor ke ban ai seki baying mo kala kadong kajing kermen mani kadon kamu kuno ita i hen mo kamu nak kalian gibaying hi hadu mentang ni semutu ni dah lebih keren dari pa kalau bah ngimpat yo ARM kabu cipin am ya min lawan bataya ka jing subai nama subai be ha ka jing bom khinsnep jong ki police tang ka ngasno umban nama bale ba ha ka jing sha ba ki police ki le go sopo ka district sunapol hospital insya de tat anda kide ban bat ban tip ban ri ban suma ban bat kin tat hadu ba ki bahaying kin wan le kata kin ngata ba bale ki be sa tu magane wasta I ku mo kumbole grad nyut chori da chite klem admin ami nama bro ki klem kali ba don he pala kinte ke jaga bunte ma ko Shillong kumbole grad nyut kan yang kata kan don jus ba chabai ang jing fall dai da ga di list bagi transport kita lagi jongki kali mo lagi jongki kali baik dia baik head office jongki kalau baik nama babun ki transport company ki ba operate apa jalan jongki khampang ki bakit cement ka office ke jongki headquarter ka dia coba sana dan di bulan Syasam dan di bulan Syakut cerita di isu di cuy de ngila wat number phone jong manager but ngila keren ya uni ngila ya keren phone ba ngila kentu ya I ba kin sim kia ne kam ban wan ni kendu I bayin lani ban wan kendu lomba jungiru ini alam I bayin ban ya rap na me kam rai hadu menta kamut kampat mi kanu banu gajing kin kia lani kata gajing sesok ban kalian jong ki kin sim kia